Ja sam van glavne struje umetnosti, jer glavna struja umetnosti je isto skrnavljena i koristi se, umetnost se koristi da degradira, deprimira čoveka i da ga odvede u neki sotonski, demonski svet, okultni, bukvalno. I to imamo na primjeru performansa koji je izveden na reotvaranju Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kada su napravili performans, ako se sećate, koji je bio totalno neprimeran. Bilo je recimo, 7-8 demona na štulama koji su ograđeni, ovako žicom ograđeni, jedan deo kocka, dole bio pesak i demoni na štulama su šutirali jednog malog čoveka koji pokušavao da ustane. Oni mu nisu dali da ustane. Bože, ne. To je bio performans na otvaranju Muzeja savremene umetnosti. Pogledajte vi sad to. Šta je performans? Svaki performans je ritual. A ritual je ozbiljna tehnologija putem koje vi komunicirate sa nekim duhovnim svetom ili kreirate određene putanje budućnosti. Neko dobro zna šta je umetnost i koja je moć umetnosti. Ok, postoje estetika ružnog, ali postoje vibracija koju to delo nosi. Te vibracije su opasne. Pošto sam visoko svesna toga, ja duboko verujem i zalažem se i radim na tome da umetnost treba da isceljuje, kao što je oduvek njena svrha bila. Jer su prvi umetnici bili šamani koji su organizovali performanse, rituale, ne bili one oko sebe uveli u duhovni svet ili im predstavili sliku duhovnog sveta, pa su pravili relikvije, crteže, freske, ikone, ne bili ih povezali sa duhovnim svetom. To je uloga umetnika, da spoji čoveka sa božanskim. I to se sve, umetnost je bila sakralna do renesanse. Povezivala sve što je bilo ikada rađeno do renesanse, do 14. veka, je bilo u svrhu toga da poveže čoveka sa božanskim svetom, duhovnim svetom. Od 14. veka, od renesanse, umetnost postaje svetovna, što je okej. Ulazi u domove, postaje estetska, postaje lepa, lepota će spasiti svet, što je isto sve savršeno. Ali od tada ona postaje kritička, revolucionarna, introspektivna, ima razno raznih umetnosti. Danas je umetnost uglavnom selektivna tako da se, pošto je sistem, ceo sistem je vlasti zloga jeste, Hrist reče onomad, bira se ono što je najniskofrekventnije, znači najveća povraćotina nekog umetnika koji nosi u sebi entitet nekog demona, ispovraća se i napravi to kao da li performans, slika, delo, ne znam šta li već, i kao to, i to vibrira. Vidite da je to nešto što je razarajuće za ljudsku psihu, ljudski mozak. Nije sve tako, ali većina jeste. I ono koji danas zovu vrhunsku umetnost u stvari to nosi. I vi nećete da nađete isceljujuću umetnost u muzejima savremene umetnosti, naročito u velikim muzejima, MoMA, ne znam, Metropolitan ili... Ok, u nacionalnim muzejima gde imate dela iz prošlosti, to je ok, ali savremena, moderna umetnost je niskofrekventna. Ja bih voljela da nekako okupim visoko misleće, visoko duhovne umetnike koji imaju duboku potrebu da se povežu sa visokim vibracijama i da isceljuju ovaj bolesni svet i da se napravi ta struja, ne bi li se hranili umetnošću oni koji imaju tu potrebu i dalje, kao što su imali vekovima kroz istoriju civilizacije. Jer danas sve što čitamo, sve što gledamo, sve što radimo je duhovna hrana. Čovjek svoju svest, svoje biće, svoje emocije, svoje mentalno telo, duhovno, energetsko, astralno telo formira sa onim što radi, što čita, što gleda. S kim priča, s kim razgovara, sve nas to formira. A umetnost treba da podstakne razvoj na viši ljudski, viši svesni, viši duhovni nivo.
a ne da ga zarobi, da ga stavi, zaključa u metalnu ćeliju i da mu isisa energiju i da mu isisa dušu na kraju. A još ne da ga zarobi, nego sad i da čovjek uopšte više nema ni kapacitet da pravi umetnost, pošto sad ćemo da imamo mašine koje će da pravi umetnost umesto nas. Da. Šta misliš o platformi Midjourney, odnosno o veštačkoj inteligenciji koja stvara umetnost? Ja to kad sam vidio, bukvalno prvi osjećaj kad sam razgovarao s nekim ljudima je bio taj osjećaj besmisla, odnosno besmisleno. Šta je? I šta sad? Super, sad svi samo ukucaju i kao slika, i kao sjajno. Ko voli neki izvolite. Mislim, oni koji ne znaju, koji nemaju visoku svest, oni će nasesti na to i ući će u taj Matrix i tako će dati svoje telo, pa će u njihovo telo da se useli nešto što će da ih onako, kao u Matrixu bukvalno. Veštačka inteligencija nikada ne može da unese emocije u delo. Nema ono koje doživljava, o tome priča ste Kreši Ne Nervišek. može da Žao mi unosi, je. Da. Može da napravi najlepšu sliku na svet, ono, wow, ono da te stvarno zapanji cirkus, ono neki, wow, efekti, šta god. Tu nema emocije, veštačka inteligencija nema emociju. Nema. Žao mi je. Biljana,